Praja nga kil palising mga yen balising mari yen ba yen ba du da satna bot hadaraga ngasai thika da ni khangdi drug la lo mani khangdi thagalaga di what can we expect from that kind of a person my governance ki knowledge su leroi magi objective di mana changre paisa do hana recover to ba ma di business ki oina khala ani hariba aduna ultimately masida masigi responsibility se kana loga da ge da ikoina praja su lokhom thu hariba we need a clean government nadra ahung bai ju khoi try to yeng ta bane hariba try and tested over me sing som hanjan som thagatna som karan taraga di what can you expect nadra adu mai to na praja sing su khadang bhap ta ba khadang aikoi gi manipur si ing ta pa chakhat pa nuai ba lama ma oge haraga di majugi mayam du da leadership oiba mi khara darkar lei aduga hojiki kuki jo amasung kano leiba tangkhul gi leiba problem si su aikhoina hojiki pot se yamna hena escalate tawdna deteriorate tawdringi mamang da hojik se kuki ga jo kari hani hojiki tangkhul ga tawri problem se kamai tong solve tawga da ge koi action lawba hoba tare hariba akhoi manipur da hoji aya mana blame tawri central government neba central government ki security force di manipur government ki law and order machinery do mating pangbala ibne hariba aduga akhoi manipur ki police na tawriba thabak to da mating pangna bo assam rifle jo requisition to bi army requisition to bi main lead tawdri gi di manipur ki state ki law and order pa machinery do ne hariba akhoi asp na tumi leraba dgp ro tumi leraba 2023 ki may ki tarik ahum da thoi bi hida irang do akhoi na hodi manipur ki chief minister khakta blame to ko matam du ge matam du dgp or nupa do na man kari role logi ge ba why did he fail mana kai do bi anticipate to bungam drino mai ti intelligent failure do chief minister no bodi lokhum doi adu bo not only chief minister magi makha da le riba dgp igp intelligence masigi entire hierarchy singche masi su failure oibu do mo khoi su chawng na thodang lori bani heriba adu nai khoina lebak se lengak se afaba ma thamge harb targa di not only kari hani afaba political executive tanatana makhoi wo support toriba makhoi wo advice toriba suma bureaucracy IAS officer khangde IPS khangde makhoi su mabuchen sengna sincere waina advice pi bata ba adu aikoi na hoji uri badi manipur ke leiba bureaucracy je asum ubada ngasai gi Donald Trump sina aran ba torko matam se da magi leiba bureaucrat sing natraga mai advisor sing da cabinet minister sing gina pai sum haiba mana taning go wadu da sum ba chief minister du na taning go wadu da sum haiba ase phate si smai to wan haiba gi advice pi bagi gat leiba du mo official se di kaya leitra brain khali masigi train si da sum chalaga di manipur di adom lekha ta bagi lambi dom da sum sakane